Inshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu tubahaye ikaze kuri updates.official. Reka rero uyu munsi tubabwire ko tugiye kubabwira ku makuru agiye atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radio Ijwi ry'Amerika. Ntabwo twakwibagirwa kubasaba ko mwakora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twamaze gutunganya amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Reka tubibutse rero abari hirya no hino mu mahanga ndetse no muri Afurika ko amakuru yacu tubagezaho aba agiye afite amasaha atandukanye, cyane cyane ko tubagezaho amakuru inshuro enye ku munsi. Hari amakuru ya saa 12 za mu gitondo, ayo aba ari amakuru atangira umunsi, tukongera tukabagezaho amakuru ya saa 7 n'igice za manwa, tukongera tukabagezaho amakuru y'Ijwi ry'Amerika n'ubundi ya saa 12 n'igice, tukanongera tukabagezaho amakuru asoza umunsi wose ya saa 2 z'ijoro. Reka rero tubibutse ko ayo makuru yose tuba twabateguriye tuba tuyakesha radio Ijwi ry'Amerika. Rero turi kumwe gatanu ku kandi na updates.official, dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Amakuru mu Burundi, ibiciro by'imiti ivura abantu biriyongera cyane kandi n'imiti ubwayo ikarushaho kubura, biremezwa na bamwe mu badepite b'iki gihugu. Thierry Ndayishimiye yaduteguriye inkuru irambuye. Ikibazo c'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu Burundi kimaze igihe kivugwa, aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mutuelle de la santé mu gifaransa bariha amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye. Ibyo nivyo byahagurukije abashinga amateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka kazina muntu, baja kuraba uko ico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose. Abo bashinga amateka basanze ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mutuelle de la santé publique rihanzwe n'ikena ridasanzwe ry'imiti, iyibonetse nayo ikabizimbye ku rugero rudasanzwe. Mutuelle de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira, cane cane mu budandaji bwaryo, rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo. Imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimbye cane. Nyuma yo kubona ibyo bibazo, inama nshingamateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe nabo mu bushikiranganje bujeje gushigikirana n'agateka kazina muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshingamateka kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa. Mu byashikirijwe n'ubwo bushikiranganje bwose harimo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenegwa ari bo bagwayi, aho usanga ikigo Kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu Burundi n'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi mutuelle de la santé publique hari ibyo badahurizako. Ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo, nk'uko vyerekanywe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashinga amateka ijeje gateka kazina muntu n'imibano. Afatiye kuri ibyo, ubutwara inama nshinga amateka honorable Daniel Gerazi Ndabirabe yasabye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu, kuko mutuelle de la santé ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye. Yashimangiye ko mutuelle itegerezwa gukuramwo akarenge kukijanye no kugura imiti, kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwitaho abijejwe. Nimba yohora ifise role ufunguye kugura imiti, ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na Kamebu, kandi bakaja no mu mpari mutuelle de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa. Urongoye inama nshinga amateka Gerazi Ndabirabe yanasabye ko hojaho urwego rubazwa ibijanye n'imiti, kuko hari ibibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti bibura uwo bibazwa, kuko bose babitererana baba bo muri Kamebu no muri mutuelle. Avuga kandi kwica ari ikibazo gikomeye kuri leta, kuko hari n'imiti hori borera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimbye. Ndabirabe avuga ko yigeze kwishikira ahariko haturirirwa imiti yaboze itarahawe abagwayi ku gihe, akabona ko akaragahombo gakomeye. Imiti irabora n'igihugu nta mahera gife kuza kurondera iyo miti, mugabo niyibonetse ngo ikabora. Naragiye kuraba aho bayituririra
jetera nk'icyo kibazo ifo yuko kigira umuntu akibazwa. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Ridwine Baradahana yishuye kuri ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'imiti ndetse no kuzimba kudasanzwe. Avuga ko ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro gihanze igihugu muri rusangi kiri mu byabiteye. Yari yaranse kuduha umuti kubera twatevye kumuriha kuko murazi ko turi mu madevize uko amafaranga abonetse make muri berbe bagenda bariha abafurnisseur uko amafaranga agiye araboneka par tranche. Ku ruhande rw'ubushikiranganje mu byo bujejo harimo gushigikirana n'agateka kazina muntu hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo yaba umunywanyi afise mituwele ndetse n'abandi bakenera ubuvuzi baronka imiti bakeneye ku gihe kandi ku giciro ciza. Madame Imelda Sabushimike atwara ubwo bushikiranganje ukundi kabisigura kuko ikintu gihambaye cyane nuko umwe n'igihugu asanzwe ari umunywanyi wa mutuelle de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira. Kuri ubu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishirizamwe imiti ayo bita amafarumasi mu gifaransa ikenerwa ku bagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi. Ni mu gihugu ubushikiranganje buvuga ko mu misi heze ishirahamwe mutuelle de la santé publique ryari ryarahawe ububasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa. Ibyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kuronsa abagwaye imiti kwiye. Bose bahuriza ku kubishira hamwe mituwele ridakwiye kwinjira mu bijanye no kugura no kugurisha imiti ahubwo rikwiye gushira inguvu mu gukurikirana ko imiti iri ku isoko mu Burundi ikwiye mu gutunganiriza abanywanyi baryo bagana amavuriro n'ibindi bijanye no kwitaho neza abagwayi ba mituwele bavurirwa hirya no hino. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho leta ivuga ko intara y'uburengerazuba ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya kolera. Ni inkuru ya Gloria Tuyishime. Uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu gisaba ko hatangira ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya kolera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'Uburengerazuba by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura. Mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya RBC harimo kuba abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura, kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye, gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye. Gusa bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanzenze mu kagari ka Nyaruteme mu mudugudu wa Kaberi bavuga ko nta bwiherero bafite ahanini kubera amikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero. Uyu ni Mukamana Liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera amikoro make. Twasanze uyu muturanyi we adahari. Nda mugabo afite mbega niwe uri mu nzu n'umukobwa umwe. Ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwiherero ndaho bamwubakiye yarabukwiye kuko yabona afite imbaraga zo kwiyubakira abe yarabwubatse ajaga aho izindi wese ziri ajaga mu bwiherero bumwegereye. Abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda. Ikibazo kiri kuri nyiri wese kuko ayikoze wese yaba neza nta bakunda kuhaja baba bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo nta ningo ku gasozi kuko amasazi aratuma agatumuka agatera indwara ntabwo bikwiye. Nyiragasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 afite ubwiherero buto cyane. Oya ni ubushobozi buke nongeye ko ndimo no mu nzu nje nyine ko nabonaga ntaho naje kwiherera ngatereza bakakanzinga zingira no waje kunyamukwa abandi 2 3 4 ni nabonye ndabishoboye kuja mu murima gw'abandi cyangwa je mu kwanje kandi ari mu murima ari mu myaka nagatereje ngamwe barakazingazinga bakagira nk'urubo ariko nanjagamo none sinihishemo bambona ngo nuko ari gato hari. Icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari kuba babuze ubushobozi bwo kubaka ubwiherero ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike ukwimakaza isuku. None si umuntu avagigaragaye mu nduru bakazana ni bakavuga ati njewe ndago ndigwa ndi kubaka amawese ati leta izanyubakira leta yamuhereza ibati akumva ko yagira utegwa
bakubaka iriya y'ibiti y'ibyatsi imeze kuriya. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye. Ni agace k'amakoro usanga abaturage rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero, ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo imiganda idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka, hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya. Ku rundi ruhande umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba Dushimirimana Lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose, kandi dufite abaturage benshi babuze ibyo bihugu bavayo rimwe na rimwe nko muri Kongo natwe abacu bakajyayo. Ni icyo ngicyo cyangwa harimo ntuza nyine ni icyo kibazo tuba dufite ko twegeranye nabo tugenderana nabo byo kwandura biroroshye cyane ugereranyije n'ahandi hantu badaturiye umupaka. Ariko ubundi isuku tugomba kubikora buri gihe. Imvura iri kugwa yari itari kugwa cyangwa gukunda isuku tugomba kuyitaho ko nyine isuku umwanda ni sosi y'indwara zitandukanye. Gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere dutandatu turimo Nkombo, Nkanka, Nkungu, Giheke, Gihundwe, Mururu, Bweyeye na Bugarama mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke harimo Kanjongo, Mahembe, Kirimbi, Macuba na Gihombo. Mu karere ka Rutsiro harimo Kivumu, Mushubati, Gihango, Musasa, Boneza na Kigeyo. Naho mu karere ka Rubavu harimo Cyanzarwe ahazwi nka Busigari, Nyamyumba, Gisenyi na Kanamba. Mu karere ka Karongi ho harimo Gishyita, Mubuga, Bwishyura na Rubengera, mu gihe mu karere ka Ngororero harimo umurenge wa Kivumu gusa. Icyorezo cya kolera kiganje cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere, ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri internet mudukurikira kuri #, radio yacu voa.com. Ubu noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru tuyahere mu Rwanda aho abanyeshuri b'Abanyekongo bari mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi bavuga ko batangiye umwaka w'amashuri badafite ibikoresho bihagije. Inkuru irambuye Gloria Tuyishime. Ni mu masaha y'isa neza mu gitondo ku ishuri rya College Amahoro ryo mu nkambi ya Kiziba ryakira abanyeshuri barimo n'impunzi. Aha harimo ishuri ribanza, icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye. Bigaragara ko abanyeshuri bitabiriye itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri, nubwo hari aho usanga ibyuho kuko amwe mu mashuri afite umubare muke w'abiyandikishije. Bamwe mu banyeshuri baganirije Ijwi rya Amerika uko batangiye umwaka mushya. Uyu ni Karinganire Nema wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye na mugenzi we Gafishi Fabrice wiga mu wa 2. Twapanze umunsi w'icya gatatu mu wa 6 ni ingenzi twagera dukwiye gufata imyanzuro tukiga neza kugira ngo tuzatere intambwe neza abandi n'abandi. Nenge ishuri ryatangiye neza nta kibazo ko twageze hano nyine na nindi ma gatatu bansubiza inyuma mu mbere. Mbona yuko nyine kwiga icyongereza ari ibintu biri bungora ko ntago byangoye cyane no kwikaza muri iki gihembwe cya mirongo ko nagira amanota ari hejuru nkazinduka nkajya no mu wa 3. Gusa mu gutangira amasomo kw'aba banyeshuri n'abarimu bari guhura n'imbogamizi zitandukanye. Kwizera Nshimiye n'umwarimu twasanze ari kwigisha isomo ry'icyongereza mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Imfashanyigisho ni kimwe mu bibazo bafite. Wenda amasilabisi nko kuba ari ukuntu umwarimu nyine wishakaho wenda agasilabisi gutyo, wenda ibintu nk'ibyo nyine by'imfashanyigisho muri make. Ibitabo biba bihari wenda nubwo batari byose ariko biba bihari, wenda umuntu akakirana n'ibindi nyine kugira ngo wenda ubashe kubona reference nyine. Ni ukuvuga ngo iyo ufite bundles ubasha kujya kuri Google ukaba wareba silabisi nyine kuri REB, iyo silabisi wayireba akayifashisha. Ukumva ibyiza zakwiye kuba zihari ziprintinze zikoreshwa ku buryo n'umunyeshuri ayikeneye abasha kuyibona. Uyu mwarimu ava ko bibagiraho imbogamizi zo kuba abanyeshuri bagorwa no gukora imikoro y'abarimu babaha. Ni ukuvuga ngo ku mbogamizi wenda impande zombi ushobora kuba wenda uhaye abana waka wenda bitewe n'uko nyine nta hantu bashaka kuza wenda kubona ko babikora cyangwa nta research nyinshi nyine ihari ihagije. Kumva ko iyo ni imbogamizi kwa ko nyine kumva ko bizasaba umwarimu nyine byose
byose kuba ari urute byinjiramo cyane kugira ngo babashe kwisobanukirwa bitewe n'uko research nyine amaserivisi ntayo ntacyo wenda bikaba byagora muri ubwo buryo. Tugera mu mashuri atandukanye muri iki kigo cya College Amahoro, abanyeshuri bari kwiga nta makaye bafite, ni imbogamizi kuri bo. Aya makaye bari hafi kuyataha no kuba batarayaduhabona ariko benda kuyataha. Nyine dushakaga akaye iruhande ko buri kwandikaho kubera ko amakaye ari hafi kuyaduha bayaduha tukaza kwandika muri ayo ngayo baduhaye. Kaye ntabwo twari twayahabwa, ubu nyine turi kwandika mu makaye asanzwe twari dufite mu yindi myaka, batubwira ati tuzayabona ku kindi cyumweru twifashisha ayo dufite nyine turi kwandika. Dutegereze iki muri cya cyumweru kindi. Kimwe n'abarimu, abanyeshuri nabo bageramiwe no kutabona ibitabo bigiramo kuko ibyo bahabwa ku masomero ari bike bigatuma batiga neza. Yanye n'ibitabo bya library, wenda library ni ntoya, twebwe abanyeshuri wenda ibitabo ni bikeya, ujya gusaba igitabo bakubwira nta gihari, mwadufasha kubyongera kugira ngo tujye tubibona dusome cyane. Bamwe muri abo banyeshuri twasanze nta mpuzankano bambaye, ni ikibazo bavuga ko kibabangamiye kandi nta bushobozi bwo kuzigura bafite. Babuze zinkwiye, nta nakazajya kwipima nagiye inshuro 3 ndi kuri zinkwiye, twazifatira haruguru, nta no ku kigo bazituzaniye, nje nabonye zitankwiye, ni ikabutura gusa nabonye inkwiye, nta shati mfite. Kubona hari abandi bana bazambaye, akaba ngiye bagutse mu bana bose batazambaye. Bifuza kandi ko hajyaho amashami atandukanye kuko kugeza ubu hari 2 gusa kugira ngo boroherwe no guhitamo amashami bifuza. Amasekisiyo ni makeya, hari abifuza kwiga andi masekisiyo nyine atari elfe kanamiga amasekisiyo bakabibura. Turabisaba nyine kugira ngo muzadufashe iyi serivisi zakemuke. Nk'uko yabiganirije Ijwi rya Amerika, umuyobozi w'inkambi y'impunzi ya Kiziba Emmanuel Mutuyeyezu avuga ko ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga bari gukora ibishoboka ngo abanyeshuri babashe kwiga. Mu kigo abenshi ni abatangizi baje gutangira ishuri, ni abana bake twakiriye badafite uniforme. Mu banyeshuri batangiye ejo, niyo iki cyumweru cyo gutanga izo uniforme z'abana, turarangiza n'iki cyumweru nta mwana utagifite uniforme ku ishuri. Ni ukuvuga ngo uko uniforme zimwe zitangwa n'ibikoresho by'ishuri biratangwa. Guhera uyu munsi n'iki cyumweru cyose ibyo byose abana bari bafite. Birahari biri mu masto uburyo barimo gutangira batanga n'ibyo bikoresho. Ibyo byose muri iki cyumweru haba harimo imfashanyigisho, ibitabo n'ibindi bikoresho byose barimo bifashisha byose birangira n'iki cyumweru byose babibonye. Ku cyerekeranye no guhabwa amashami mashya mu cyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye, naho umuyobozi w'ishuri rya College Amahoro ya Kiziba yagize icyo kivugaho. Mugabo Venuste Irunga ni umuyobozi w'iki kigo. Nk'uko babivuze, tugize amahirwe tukabona izindi combinations byadufasha. Bisaba muri Mineduke hari criteria bagenderaho. Ndumva dukorana na World Vision tukababwira ibibazo dufite na Minema bakadukorera ubuvugizi. Tekereza ko twabibabwiyeho, dutegereje ko bazakorana n'inzego zibishinzwe, hanyuma babona bikunda bakazaduha izo section. Nk'uko imibare y'umuryango World Vision ari nayo yita ku burezi muri iyi nkambi bigaragaza, abanyeshuri 4900 nibo bamaze kwiyandikisha muri uyu mwaka kuri iri shuri. Muri aba harimo impunzi 4270, naho abaturiye inkambi ni 630, gusa bakagenda biyongera bitewe n'ubukererwe bwa bamwe. Abarimu bahigisha bagera ku 156, naho iki kigo kikaba cyaratangiye kwakira abanyeshuri mu mwaka w'1997. Gloria Tuyishime mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi. Abarundi bagera kuri 278 bari bamaze imyaka 6 barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batahutse kuri wa kane babifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yabavanye mu nkambi ya Mulongwe, Uvira. Vedaste Ngabo. Aba Barundi 278 bagizwe n'imiryango 70 yahungutse kuri uyu wa kane inyuze ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bari baherekejwe n'amashyirahamwe ya ASR, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi, AIBS, Action Aid ndetse na ARD. Bamwe muri bo bari mu makamyo, abandi nabo bari mu modokari za Land Cruiser bambaye udupfukamunwa. Bari bishimiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bari barambiwe n'ubuzima bari bamazemo imyaka irenga 6 mu buhungiro. Kabaganwa Pasikazi ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, ahungukiye mu ntara y'Ibitoki muri komine Rugombo. Yari amaze imyaka irenga 2 yifuza guhunguka ariko ntibahungugwe. Kuri we abona ari bitangaza ko yasubijwe mu gihugu cyako. Twaripfuje gutaha kuva muri 2022 gushika n'uyu munsi biranga. Mu mwaka uheze turagenda turafotorwa, baratugirira neza, turakora no ku mashini biranka, turasubira biranka.
ubu rero tugize gutya Imana itugirira ubuntu tubonye batwemereye ko dutaha ko twe twarategereje kera ko twataha kandi twumva twifuza gutaha kubaka igihugu cy'iwacu i Burundi kugera n'iyi saha none birakunze twifuje gusubira iwacu. Dushimwe Imana wakoze ibikomeye wewe wemeye kudukora muri Kongo. Aba Barundi bari muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga 13,000 bashimangira ko kuba bamwe mu baturage b'abakongomani barabujije gusarura ndetse no kongera kubakodeshereza imirima aribyo byatumye bafata ingingo yo guhunguka. Ndimugwimo Edimo afite umuryango w'abantu 8 yavuye mu nkambi ya Mulongwe agiye mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba. Kuvuga ukuntu twari tubaye ngaha muri Kongo naho nyene ntibyatworoheye ahubwo mbere twari tubayeho nk'abantu babacakara ukuvuga ko uko twari tubayeho n'ubu n'umurima twari mu murima ariko kugira ngo umuntu aje gusoroma muri kambi ya Mulongwe n'ubu imirima yacu iraheze mu gahinga yo twayirimiye umuntu agize ngo aje mu murima batora umupanga bakamwirukako. Nk'ubu nahise n'agaproje nakoze kuri mu muceri baje badupfungira amazi umuceri wume mu murima. Nagerageje korora utworwa tw'ingurube ziraribwa barazinyaga abapolisi barazitwara ku buryo bavuga ngo naziguze ngo bidashe mu mategeko ngo nta rukaratasi mfise wemeza ko arizo naguze. Izi mpunzi kandi 278 zahungutse kuri uyu wa kane zirasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yazo kuko zimwe muri zo nta mazu ndetse n'amasambu zifite mu gihugu cy'u Burundi. Yewe ndifuza yuko abanyarumonge bonyakira neza hama kubera nsanzwe ndi umupebesi nta magara ngira bakazomfasha no mu kubaka inzu kuko ntabyo no kwishoboza nkaronka aho mba babimfashijemo. Cyesha ko bonyakira neza icyambere maze mbona n'umuryango wanjye igira kabiri nacyo turonka umutekano ikigira gatatu dusaba ibintu by'ubuvuzi bazoze baratwita ku kuvura. Gusa nubwo aba Barundi bahungutse hari abandi barenga 250 bari mu nkambi ya Kavimvira bazajyanwa mu nkambi ya Mulongwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2024. Minani Fabienne yaramaze umwaka wose asaba ubuhungiro muri Kongo ejo azajanwa mu nkambi ya Mulongwe nawe ashima uburyo bagiye kuva mu buzima bubi bari babayemo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Twari tubayeho nabi nyene none ko tutajya ntangira twaronka amezi 6 aheze tutajya n'amazi ntituronka kujya kwacu nuko abana bavuye ngaha bakagenda gusayidisha niko twajya. Murifuza ko bafasha iki mu nkambi ya Mulongwe? Ikintu kosa gusa nuko tugeze woronka hama tumaze kuronka inga tukaronka n'amazi ariko ikiri imbere nubwo woronka inga utaronse amazi nta kintu wobo. Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko bahunguye Abarundi 278 bari mu miryango 70. Uyu muyobozi yerekana kandi ko impamvu bari bamaze umwaka urenga badahungura impunzi ari uko ikiyaga cya Tanganyika cyuzuye gifunga umuhanda wa Fizi Uvira. Ubusanzwe aba Barundi iyo bageze mu gihugu cy'u Burundi ishiramwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya ASER izariha buri impunzi $200 z'impamba. Imibare ya ASER na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'Abarundi zirenga 43,000. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abaturage bagize imiryango irenga 1000 bimiwe mu byabo muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kubera umwuzure wa Tanganyika bakajyanwa kuri site ya Matyazo muri komine Mubimbi. Barasaba leta kubatunganiriza aho baba bakeneye ibiribwa, amacumbi meza n'ibijyanye n'ubuvuzi. Ni inkuru ya Thierry Vendayishima. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika barishikiye muri iyo site ya Matyazo yegeranirijwemo imiryango irenga 1000 yahuye n'ikiza c'iduga ry'amazi ya Tanganyika bibonera uburyo mu banyagihugu babayeho mu buzima butoroshe nk'uko babibiganiye. Ibibazo by'aho baba, kutagira aho bajyama heza, kurara mu mahema, igikonyozi bakabyuka cabishe, mbere naho bajyamye hatose kuko bajyama hasi biri mu bibangamiye ubuzima bwabo. Ibindi bibazo bafise nk'uko babisigura ni ibura ry'amazi, kubura ibifungurwa n'imyambaro
bitaro ndetse no kutaronka uburyo bwo kwivuza mu gihe babukeneye n'ibindi bitandukanye umuntu akenera buri munsi. Abo banyagihugu bavuga ko ubuzima babayemwo muri iki gihe butabaye icizere kuko basigaye birirwa bicaye barindiriye imfashanyo bahabwa kandi bahora bitunze n'imiryango yabo. Abaganiriye n'abakunzi bacu uku niko babisigura. Twari dukora ubuzi butandukanye hariya mu Gatumba twararima nk'ubu twaba turiko turarima akantu nakamwe kashobora kudufasha gutegera utwo baduhaye umunsi tubuze duca turaruka ku nzara y'ibiribwa. Kubona ufise umuryango uhembwe ibiro 10 by'umuceri mu bijyo kwezi ni kibazo. Ibiharage batuzaniye utaguza amakara y'ibihumbi 4 bazasi wose uteke no gusha ntibisha. Umwana nawe yavoma ibidimwe majana 5. Je nkoresha amazi 2,000 ku munsi uco harura ukwezi guhera nkoresheje amazi ngaragura. Aba banyagihugu bavuga ko no muri ayo mahema bahawe yo kubamwo bigoye kuronka aho bajyama kuko hari igihe usanga ihema rimwe rikoraniyemwo abantu bagize imiryango 3. Ibyo bakabona ko ari ikibazo gikomeye ku magara yabo. Abana 4 tugaca turyama ku kirago kimwe. Umva abana banje baryama bacurane nanje nkaciryama n'umugabo turabarugo. Umva hari n'abagiye bahana indaro babuze ingere baryama baryamye ngaha hanze bagaca basaba indaro ugasanga iryo hema ni rito ugasanga harimo nk'imiryango 3. Urumva si byiza na gatoya. Urumva n'ingwara dushaka kugwirirana. Uyu munyagihugu twaganiriye ashimira leta ku kigoro yari yagize ikabakura mu kaga k'amazi yari yabateye, ariko agasaba ko ubuzima habarimwo bwo kurikiranwa mu gihe ca vuba bagafashwa. Turashima leta uburyo yatwumviye ikatwitaho mugabo n'ukuri ibintu byarenze inkombe. Natwege benshi mu Gatumba urabona uburyo twirukanka bamwe twara abarovyi twari dufise twaja mu mazi. Urumva mu mazi wiriweyo ni 200 ingahe ku munsi mugabo ngadusigaye twirirwa turangamira kabisa turaba hari yepfo by'amazu yubatswe. Ikindi uyu mugabo ashikiriza nuko we n'umuryango wiwe batararonka aho baba mw'ihema. Avuga ko umukenyezi wiwe yageze aho abyara akabyarira hanze atanagahema afise ko kubamwo. Avuga ko bitoroshe kuba muri ubwo buzima. Nka jewe ngoma kukwiza amezi 2 sindaronka inzu. Umugore yabyariye ngaha yabyariye aho hanze. Aribona yari barutse tujyama aho hanze. Nukuri mwebwe mutushikira imbere n'umugire ahubwo tupfume duteseka mugabo tumaze kuronka tumaze kukwirwa twese tumaze kuronka aho tuzaturashira umuti. Ikindi abo banyagihugu bavuga ni kibazo kijanye no kwivuza mu gihe bakeneye umuganga. Bavuga ko atamavuriro abegereye ahari bashobora kwitabaza. Basaba leta ko yo baronse uburaro bwiza nkuko yari yabibasezeraniye na rijya igihe c'imvura kigiye gusongera isibe aho hari n'abarara hanze kubera mu mahema haba huzuye. Bavuga ko atayandi mikoro bafise yo kwigwana ko kuko ibyabo babisize aho bahora baba. Leta udufashe kaduho buraro budukwe nkuko yabidusezeraniye yatwemere ko bagiye kuduburaro bwiza. Ijwi rya Amerika ryarondeye abakora mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana kugira ngo batubwire ico bakiriko kirakogwa kuri abo begeranirijwe muri site ya Matyazo iri muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura. Ildefonse Majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikro z'abakunzi bacu aremeza ko hari byinshi abo bateshejwe izabo babura birimo n'ubuvuzi budashemeye. Hariho abaganga bagenda ari umuntu yumva atameze neza ku murango akabivuga akabonana n'abaganga bakamwumviriza bakamuraba. Nivyo haracari ikibazo ko bataharara murumva nyene ko ari clinique mobile. Ildefonse Majambere asaba abo banyagihugu kwihangana bakagerageza kwegera abandi banyagihugu bahaba bo mu kibano bakabafasha kuhamenyera. Amenyesha ko leta yitwararitse ibibazo bafise birimo byo gufungura neza, ibijanye n'isuku, kuronswa ubwiherero bwiza, uburaro bwiza, ibijanye no kwivuza n'ibindi ko leta iriko irabitunganya. Iyo miryango irenga 1000 igizwe n'abagabo, abakenyezi n'abana iba muri site ya Matyazo ikaba yose iba mu mahema kubashoboye kuzironka nkuko babitwiganiye. N'amazu aratangura kubakwa muri iyo site. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi uri mu Rwanda nta buri cyarya. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.